Sema nijenge soko. Wale wanasema tujenge soko nione, wala wanasema tujenge soko. President William Ruto no athiĩte na mbere na kunyururia na kwagira kiene atongoria mũng'ethanĩro akimagweta tandũ matarĩ na mũbango na kĩonekio gĩothe gĩa gũtwarithia bũrũri na mbere. Wale jamaa wamekubali. Wale jamaa tunashindana na wao wamekubali. Wamekubali hawana sera, wamekubali hawana maono, wamekubali hawana mpango, wamekubali hawana agenda, ati shida yao ni William Ruto. Mimi nataka niwaambie nyinyi, hiyo shida ya William Ruto tutatatua mahali ingine. Hapa ni maneno ya Wakenya tunataka kuongelesha. Hatuongei maneno ya watu binafsi. Akiaria rimwe na wakagemi gũkũ Nairobi, President nĩ ahũthĩrĩte mweke gũtambũrũkia imwe cia tabarĩra iria hotete gũkinyanĩria arĩ nĩ hamwe na waki wa nyũmba cia raithi, kũgacĩrithia sekta cia gĩthomo kũhĩtũkĩra waki wa irathi, waki wa thoko cia kĩrĩu ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ. Uongozi wa Kenya sio mambo ya mtu binafsi, sio maneno ya William Ruto, sio maneno ya kiongozi fulani. Maneno ya Kenya ni maneno ya Wakenya milioni 55. Na lazima uwe na mpango ya Wakenya milioni 55. Uwezi kuwa na mpango ati ya kupambana na mtu mmoja. Ruto nĩ augire rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra na gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere, na ona ihinda rĩa ũteti rĩakinya nĩ akang'ethanĩra na atongoria mũng'ethanĩro, akiuga ndarĩ na nganja atĩ wĩra ũrĩa arutĩte nĩ ũkamũhe mweke wa gũtungatĩra Kenya ikereka-inĩ rĩa kerĩ. Tayari wamekubali. Wale jamaa wamekubali hawana mpango, wamekubali hawana agenda, wamekubali hawana maono, wamekubali hawana sera. Wanasema ile shida wako naye, wako na shida na mimi. Sasa kama wako na shida na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje wapambane na mimi. Na mimi nitawanyorosha asubuhi na mapema. Ruto rĩu hamwe na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ateteire ngirimiti yake na thirikari ya kaunti ya Nairobi ya kũrutithania wĩra, akiuga ĩno noyo njĩra ya kwagĩrithia motungata kũrĩ aikari a kaunti ĩno ya Nairobi. Mwena-inĩ wake Sakaja nĩ atũgĩrĩtie ngirimiti ĩno akiuga kaunti ya Nairobi ndĩngĩigananio na kaunti iria ingĩ na nĩ ĩrabatara ũnyitanĩri na thirikari nene. Wangapi mnanipa ruhusa kufanya kazi na rais wetu William Ruto? Kwa sababu Nairobi ni capital city. Hatuwezi kutegemea tu mgawe kama kaunti zingine. Lazima tuongezewe, watoto wetu wapate dishi, mabarabara zitengenezwe, hospitali ziwe na madawa. Sawa sawa. Nairobi mnasemaje? Kwa Ruto unasema tujenge Nairobi, tuunganishe serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa, tusafishe Nairobi, tuondoe takataka, tuweke mataa Nairobi iwe mchana, tuweke maji ya kutosha Nairobi, tujenge mabarabara, matope na vumbi iondoke. Munasema tuungane na tuweke sewage system na nimalize mambo ya Nairobi River. Wangapi wanasema tujenge Nairobi hii tumalizane jameni? Mwena-inĩ wa wabunge kuma kaunti ya Nairobi nĩ mahũrĩire ndebe President William Ruto makĩhoya Kenya makamũhe kanya kangĩ ga kũmatungatĩra nĩguo arĩkĩrĩrie tabarĩra ciake. Sisi tuko kazi. ODM wanasema tuko tayari, UDA wanasema kazi ni kazi. Ukiweka pamoja ni tuko kazi. Wapi tutamia rais, tutamia rais? mambo ni tu. Tunasema ODM, tunasema UDA. ODM! UDA! Mheshimiwa Rais nini? Tuko hapo. Tunabwekse na tumeungana kwa hiyo safari na Nairobi tumesema lazima tutaibadilisha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbugua.